TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wiyo sanzio cia kwata Vilingi wa Mauvoo na wikwatio kana ni watindane saa wa gatano wa umonde matuko mwanza mwaini wa 10 mwaka ni wa 2022 ekatambo kunengelelia la tukumbanisie kwa ukuve. La tukumbanesie ni vamwe na Speaker wa mbunge ya Senate Amason Kingu kuwetakana no kuthukuma mwamba na maspika ma mbunge cia kaunti kuzese ya serikali cia miti huko. County Commissioner wa Kitui kuwetakana nwende na kwikia walani wako ikidia muwa katika tewa hithi manga mile na ekalima isiosia mpakani. Monini wa County Commissioner Kibwezi kuwetakana walani wako nenga ene ndili wa utedia nwende ye. Nae kalima madhatani ukamba mvako kwenda serikali matethese kukwata mavalua maithe kasio. Vilingi wa Mauvoo. Nina ukethia na udhocha nyenita wa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda etwa la Mauvoo kwanzia ya meko. Na tuambie Mauvoo maitunika na speaker wa mbunge ya Senate Amason King ni wathana kukwata mbau maspika mambunge cia county kwikithia kana ni maili uthukomi wa serikali cia county undu bailite na kwikithia kana koti ndini wa serikali ithi ni wosanwa kwanziela ya ilite. Kavindani ka speaker wa mbunge ya county ya Makueni Douglas Bilu no wetakana nimekite mawalanio memwanya county ni cia ukamba ivo county ya Kitui Masako na Makueni kwikithia kana ni mwokilia ile mbeta yi kwisela milati kwa thukanio ungua ngwatanio ya kiukwati ya Southeastern Economic Bloc ni kana kukilia ukwati ile mbetani ya ukamba. Angelina Muse ena Mauvoo. Thank you very much. Aindena kavindane kala wethi wa vingu ekomano ya methenya 3 ya maspika ma mbunge cia county cionthe miongwena na Mwanza. Speaker wa mbunge ya Senate Amason King ni walesekana vena vata wa maspika ovama na magavana kuikithia kana ni mathukuma mamwe amba vatani wako ile serikali cia miti huko. With benefit of hindsight and drawing from my 10-year experience as governor of Kilifi County, I can attest the harmony and good working relations between the county assembly and the county executive is the best practice for effective service delivery in counties and success of devolution. Engi Kingi no alesekana ndini wa utongoi wake no kuvikia kuyo vakavyu kuli kuona kana koti ndini wa serikali cia county no akwatikana kwanzia ila cia elite vala wawetakana vena vata wa mbunge cia county kukwata mbau serikali cia county kuikithia kana ni mekie maulanyume mwanya kukwata ilovia cia kuyana. It is the role of county assemblies to interrogate, examine and ultimately initiate legislation and lay strategies that will ensure their rollout is grounded in law. I invite county assemblies to reach out to CRA and engage in a candid discussion on how they can possibly legislate on and domesticate these proposals, which have potential to increase and scale up revenue collection in our counties. Kavindane kau Douglas Mbilu na ulani speaker wa mbunge ya county ya Makueni nwelesekana vena vata wa county 3 cia ukambani kuthukuma simu aiwetakana ni mekite maulanyume mwanya memwamba na magavana ile mbetane ya ukamba kwikithia kana ni mokile ile mbete yu kwisila Southeastern Kenya Economic Bloc vatano wako kile ukwati wa county ya Kitui Makueni na ila ya Masaku.
Sindu imwe county zile kwikana kupitukithia mayor ya investment to Mathondu for example nitisuke muradi wa Mbiye Makueni ula wa matunda yu twina governor ndio izetu kwenda kupitukithia mayor unge wa marketing no kana ila matunda mathogwa poke mbesa mbingi katika county no yonga lokwati tuzisia Kitui nimethite maika kila kitawa mabia kuongela value kwa kithangathi na investment ingi cie maboko na nitunena ndisenda speaker wa Makueni wa Masaku na Kitui no twapitukithia mayor wa Sekeb South Eastern Kenya Economic Blocks na speaker Katisia na speaker Kiusia na the three governors no kana tusisie sindu ila si kui beyond Makueni Machako za Kitui sithwe na mwiya umwe na tuthike a budget imwe ata community tuithukuma bandu bamuno akamba on them affect wane kindu kimwe including irrigation ya ardhi project ya thwake ya affect Makueni Masaku na Kitui kuna mpaka the respective county assembly sita tu ibe tukithie mwiyao uko affect na imbunge cio nthei thukuma ngabana no kana bandu bo thukuma Makueni iyo ka Masaku na Kitui iyo ka tuthukume andu maitu monthe pamuni kwithwa usiwa river usiwa Tana river indula ciethagwa athi ila ciethagwa mutha cio ntheni cia mbaya mukamba tu manoti kwi manthia common market no kana mundu wa Makueni Masaku na Kitui na mukamba tereke ni kana kukitana na ukola nyota ilitoa koti mbilo ni wathingilila kana vena wailu wa serikali cia akaunti kuikithia kana ni mekio malonyo me mwanya ni kana kuwete maendeleo nthini wa akaunti cionthe mundu counties bingi cithi tuyosanya koti ne koti leo bika katika maofisi ma serikali either maile ya kosa ku stream singi matosa na kuikungisio za wana itiko wamebuko ni maofisa fulani no kana weza either twina legislation kana mayor ya 47 counties sio ndesi yenda nitie na tulisoma kwa bandu bamwe tutetheze counties itu cithi no kwati na yende maundu ni meko ne milati sione mbilo ni wathingilila kana vena vata wa member mambunge cia county kuthima vanene uthukumi wa county kwisila milati nini kana kuona kana ene nthini maonekana kuyukilia ki ukwati undu tikwithia tuisisia uthukumi na capacity cia MCAs maitu kana kumongela umami yulu wa kuwakilisha andu maitu kuseuvya miao nundu mekwendea na kusisia uthukumi wa county executive kana wa magavana na mawaziri ala mekutha methukuma county no kana mwene nthi auzusheki maendeleo miradi ya identify wa yendene uthukuma ya minwa na yinengana kwa mwene nthi nundu ikaendea na kuthukuma izuni sindimula twanena nisia tukwithwa tuizia ta speakers 47 ma Kenya no kana governors na ma ministers maithukuma wiola wita wa uthukumi implementation na ito tiisisia uthukumi kwambia kuibika mwiso no kana mbesa ila tukwike hapo cia mwene nthi ni wausekana ni cia tumika koseo ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. County Commissioner wa Kitui Erastus Mbwe ni waweta ni wambeise maundu maonanania kati wa makundi kwa thukanio mausese 10 na ngusanisio ila siithitwe mivakani ya kaunti ya Kitui na aidhi mangamile na enendi kana na enendi Mbwe ni waweta ngusanisio ii siumanite na muma enendi kuma kaunti ya Kitui kwithiwa manenganite ndithia yo kulakwi aidhi mangamile kiendo kila kiendeye na kuongelela aidhi mangamile kaunti ni su ya Kitui wala wakulia ula wonde utonya utetheisa kwete usungio wa muthia wa ngusanisio hii kumatethesia kumanda usungio wa uvungulu wa Mauvoo wa mipakani isu. Onesmus Chalo na livoti. County Commissioner wa kaunti ya Kitui numeweta na kulakwi enendi na munora matona kunengane na kutethesia kumina ngusanisi ila siithitwe mipakani ya kaunti ya Kitui na kaunti moto ya Tana River. Mbwe ni waweta ni mambese sikalo si mwanya pamwe na makundi kivathukanyo mosese kumanda usungio wa muthia wa ngusanisi ila siithitwe ikusiwa mipakani ya kaunti ya Kitui na Tana River vala enembe ingi matitwa ni thayo na ange makatua na maumesye mai. Mbwe yeweta wongele kuangamile kaunti na Kitui kumanite na mwama enembe kwithia manenganite miunda yo pamwe na nthongo cia kiwu vala kweta kwithia aithia mangamile mamina ndithia yo miundani ila manengetwe uithio tamatambe ya mawekalone na miundani yene kindu kila kieta ngusanisio. Tumepata wageni ambao wamekuja kutoka sehemu zingine haswa kaskazini mashariki ambao wako na mifugo yao ambapo ni mbuzi, ng'ombe pamoja na ngamia. Nafikiri changamoto ile kubwa ambayo tumekuwa nayo ni mnyama anaitwa ngamia, kwa sababu yeye katika yale malisho yake ni mnyama ambaye anatembea sana na kula kwake pia ni kwingi kiasi. Wakati zinaingia katika shamba zinafanya uharibifu mkubwa.
Ngimbonwa watangusanisia sikathite muno kuya sikuru mwingia yulu motha ketu ichaithio na kuya mandongo ichuso ne mwingia yulu wala wetane maseveti nzama cia mwanya kunenanisya Mauvoo isioni ikatu wa enenthi ma kaunti ya Kitui na ithi mangamile valo kweta aithia mangamile mavika chuso ni makuingia ngamile siomyo ndani ya enenthi kindu kila kiutumwa ngusanisio siambia kati wa makundi. Hili limeleta msoso katikati ya wafugaji na wakulima. Tangu nikuje nimesuru sehemu zote ambazo ziko na huo msoso. Tumekuwa na mkutano wa kwanza pale muda katika sehemu ya Mutuku sub-county, na tukawa na mapatano kwamba tutaanzisha kamati ambazo zitalainisha mahusiano kati ya jamii zote. Tulienda sehemu ya Sekuru mahali panaitwa kwa Kamali ya Masungwa, na tukawa na mkutano pale, na siku hiyo baadaye tukawa na mkutano mwingine sehemu ya Chuzo mahali panaitwa Mandongoi, pia kuzungumzia jambo lile. Yumetho on them asiaise county commissioner wa county ya Kitui na ene yanda meviane yose seikweto sungyo wa muthia kati wa ngusanisio. Wenyeji wanakondisha wale wafugaji sehemu za mashamba yao, lakini mwisho za zingine inakuwa wale wanyama nao wanakula zaidi ya sehemu ambazo walikuwa mwenye kukondisha anamiliki. Hiyo inaleta msoso kati ya wale ambao ni wenyewe wa ngamia na wale wenye mashamba ambayo ngamia walikula bila kibali, lakini jitahidi kuweza kuyatatua kwa jinsi ambavyo itawezekana bila kuwa na madhara kwa mtu yeyote. Tunatoa changamoto kwa yeyote ambaye pengine angeweza kuchangia katika jambo hili na kuweza kutupatia suluhu ya kudumu, kujiunga nazi ili tuweze kushirikiana katika kutatua. Na tumai tukiendelea kuengage ni jambo ambalo tutaweza kutatua pamoja na wenyeji pamoja na wageni wetu ambao tuko nao. Delivote Vilingi wa Mauvoo Neta Onesmus. Tuisongana mbeni kanaitina wakio cha enenthi aingi ma sub-county ya Kibwezi na kaunti ya Makueni kwa unene yulua kuvinyi wa ninza yumunini wa county commissioner wa Kibwezi Paul Wanyonyi waweta mawalanyo ni maende kwiki wa nikana kuthinikia thina o ainena kavindani kala ikomanite na enenthi sokoni wa Kambo. Wanyonyi ni waweta iwango sia enenthi kuvinyi wa ninza kisioni kisielekele baraba thoku kana alarm stage aiweta ni maminite kunengane thina o kwa serikali na nimetelete kukwata kilungu chambe cha liu wa utethio nthini wa iseso ila yende ya kunyaicha liu jela ya mbiwe siumo ile mbetu ni musumbi Dr. William Ruto. Josephat Musimi nukueleza. Na wanza kunyitia isio mbingi vanthi ya Kenya na muno isio imwe lembetania ukamba Deputy County Commissioner wa Kibwezi Paul Wanyonyi ni waweta kana mawale ni ondhe maendeye kwikiwanikana kuthinikia thina wanza sub-county ni isu ya Kibwezi. Ainena kavindani kala komanite na enenthi sokoni usu wa Kambu. Wanyonyi ni waelesya kiwango chanza kisioniki nikilisite kwa kiwango kinene. Ayelesya kana nimekite mivango misio yonthe kuthinikia ki zikayoni isya kukitana na nza kuma kula kuienenthi. Saizi bado kuna ukame na huu ukame umetuathiri sana. Assessment ambayo imefanyika ni kwamba ukame kwetu bado iko katika hali ambayo tunaita ni alert. Kwa hivyo kuna shida, kuna upungufu wa chakula, kuna upungufu wa maji na kila kitu. Kwa hivyo huu ukame zaidi sisi tunapeleka ripoti yetu tunataka msaada kidogo na mkija kusaidia wale watu ambao wameathirika kabisa. Na mimi nikimaanisha wale wameathirika kabisa, inamaanisha wale watu ambao kwa saizi wanakula chakula hata mara moja, wengine waliamka asubuhi hata kuwakisha moto ni vigumu. Kwa hivyo machiefs wetu
na zile komiti na nyinyi wenyewe mnajuana huko, na ninashukuru kwa sababu kuna komiti huko vijijini ambavyo vinatambua watu ambao wanahitaji. Kwa hivyo hiyo tukishapata huo msaada, Wanyonyi ingine waweta ni maminite kunengana thina kwi serikali nene na yu nimetele kukwata kilungu chambe cha utethyo nthini wa isesothila thiendeye ya kunyaicha liu sesothila inambiwe ni musumbi William Ruto siumwaile mbitu. Wanyonyi enda atongo yo nthema kwatanikisio niki cha kibwezi nikanaku kitana nanza utaweza kuwafikia, lakini ripoti yenu imefika kwa sababu nilikuwa mahali niliambiwa ya kwamba watu wako na njaa na wengine waliitisha mbegu kwa sababu wanatarajia mvua, lakini mara nyingi hiyo inashughulikiwa na wenzetu wa county government kwa sababu ya kilimo, na kwa hivyo tunashauriana. Kwa hivyo kitu kimoja hapa ni kwamba tuna uhusiano mzuri wa kikazi na watu wa county government. Sisi tunafanya kazi pamoja, tumekuwa pamoja katika shughuli mingi tukifanya pamoja, na tutaendelea hivyo kuhakikisha ya kwamba maisha yenu yamekuwa nafuu. Wanyonyi enda atongo yo nthema kwatanikisio niki cha kibwezi ukamba wonthe zikayonisya kukitana nanza ila yikumbilite isio mbingi va ukambani. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo ni mana koneti idhekanika na ine ndi kisioni cha madhatani na sikia ila si ukamba wa Mavoko kaunti na Masako ni makule serikali nene na ila ya kaunti kuzila kumovea wa idheka imatethesie kwika savi idheka si ine ndi ila si ukamba usu wa Mavoko na kumanenga mavalua ine ndi ametetaka na idheka imwe si ine ndi siende na kungewa ni imwe si itonga ila ituwele kisioni kiu wala makulia metanwe matanavenwa vyo. Daniel Mwangala nukuele sambiange. Nendea kumasikia madhatani na kinanie nimenda serikali nene na ila ya kaunti kulikila kati na kuminangusa nisisu ila imatiete muisioni wako sakigu itina kwithi wandu amwe mosete idheka ile ivaniwa kwetha sikitu milati ikivethwa niyo milati ya silanga vala yumaende na kwikumbelwa niyo itina wakisio kimwe kila chavaniwa kwenzo silanga kwetha wachosi weni mundu mbene ithe iyo kulia serikali ya Masako pala bewa bina makao tuzisiondo mutu ana ututethetia mweselete wa viti ni county commissioner mutu zisiondo tutu ana utethetia ithi andu mama thatani kinanie twithe ne twa muno ni siwanza cia public kutewa serikali mwentheni ati ikulia Machakos county commissioner alikele kendo chinondu ofisi yake no sokete maleni ya public kuthocia alikele ba muno kwa hiyo nitakula serikali kana yuke tuthimia silanga jitu eka itano na ketho mutumia suno tete kitheka akatea tajiri usu oblokiete okia mute kwake ithe twenda silanga witu eka itano kwa hiyo ninakula kwa nda ya nene on the stakeholders on the nene on the moge matuthimia silanga witu manenge wananchi kila kipo ithe twithinwa ni kwitha tuyenenzi na ni kwitha tuinotoni yuko umuthiyo euka na nzia ya kana etubena ndu ithi tuinotoni ata kidoko na munenge ethe witu mbesa na ethe itu tuizi mbesa etwapa nde muradi wende sikana nde mwana okumsomethia skulu na tamukuli aibanga ni tuendete ni tuthamite kwa usirikali nienda eyoselele hatwa ibikie kututethia tutuyene manthi masiki uneni undu kwa tomba uni MCA wa kinanie madhatani Francis Kavio nola waelesekana vena vata munene wa gavana wa kaunti ino ya Masako na atongo yangi ala makonetwe kuitana ene nthia na elesekana mitweno ya kuoseitheka cia ene nthi nwende na kwikinya muno vala ingi waelesekana vya mama maofisa mevu makivu na atongo yangi maende na ukono na ulusa ni usu wa kuthosia itheka cia serikali vala mundu umwe ulothamia kisioni kiu withitwa ayosa isio cia public na kusitwikithia ciake mwene na oyu batungamite ni bandu batengetwe kwitha wisilanga wailotethia andu masikia na as we talk baikiwe kilikabo ni kwitha kitumi chambe o twizi nesa kulingana na miao ya nema bai mundu waile kuka kwikia silanga wake yulu wa silanga wa uma oyo ni uminite kwikou na for the last 10 years silango wa ene ndio ya isolika kiwu ni kwitha inlet ni mbinge na chakeli ila maviki ya kukulia ni methito maikwata threats Inki Francis ni wenda saviyi kwe na mavalua maitheka kunenganwe nikenda itheka ile ivanio kwitha siuna ene nthi kwitha itoma usuvi wana kuvetwa muisioni wa ungewa pebata muvea wa miunda wa kaunti ya Masako ulikililo kwa mituki kwonthe kula kuitheka cia public
sibike ya kusiwa na siima kwa nesa na siyume wa title na bajeke wa mwea wa museo na kuisila mbunge ni akaunti ya Masako ni ngutoa bill ya kusubia ithekai sia enende ni kana withia baimuno uketha atonya kuosa kitheka cha umengi. Daniel Mwankela, MUTUKU TV, Muvaskia, Mauvoo kauntini ya Masako. Kavinda nikamunya uende ya ukosewa isioni kwa kanyo sia kaunti ya Makueni na isioni inge sia ndia Kenya ene ndi sub county ya Kibwezi na Makendo ni maende kukwata wasio itina wa maliumo alame miondani kwa nangwa ni mavidhuki ya Mauvoo ila yende kukoma miondani yo ya kunyithia na kumaeta engalama nene mithenya iliki ati anisi onzo isi wetwa taikomia miondani ya imi makisio cha Kiboko sub county ya Makendo na balasi anangie mitunda ya miembe masungwa na iwa Kennedy Mulinge nukuelezea. Ni muundani kwa muhimu wa maleuma amba matunda kumo tuni wa Muisoni Kiboko sub county ya Makendo kwa isito James Chumu na vala utukunuwa kwa mkia mudhani wayo na utukunuwa kwa mkia mudhani wa umonde ndidhianzo itatu ikomia yoko dhete matunda make na kutulanga mite ya matunda Chumu haituwa kukolanya matunda mamudhi alamati ya lilunenzo na lame matana vikia kutua kwa kutaa kanao na kuya na onge haituwa kutolanya wasi wa kungithia matunda vindani ya dhano na onge madhoa mambo lea iyo nzo nisio kiesi ya koma mundani na di kwa GWS mo kaskali masisia na mambe ya nime odio sia vano wasia si kie kuingwa si ukita sio ndesi kuku ndesi ananga miembe su ya kwa undu ye siete ngina kampuni ya keti iko kaneka asesi ambia itina wasumwili ni makuka na inzo uneyokie nisio kiembe na sio ndesi eta maembe mondende mababa ni wasi ondesi ndi nicheba pio nundu ndiese twelekele pa nundu tabinda yene binda thukie kwimbua mitino ya kwa ni nyutha sia na mashini ni mauta na mauta niwo mambatite kukobikala mabikite na ngalamesu yonde nekiabu ona niba kubi mundu akosa kanda kayita Valanzo isi uthenya enendhema sub county ya Makendo yikeka kwithiwa ikela kuma mututuno wa Thamua Savo himantha chao ya vamona Kigu na ingi ila siethito inamasi enendhema sub county ya Kibwezi nthini wa ilungu ya mwai umumo vitu yikeka kwithiwa ikela kuma mututuno wa Thamua Savo yotholono wa sua enendhema sub county ili matieto maivuva nzaku manana kwa nangwa kwa maleuma mamilioni miondani yo itambiana ila yende kunenga ivuso kwanza kutonelela miomoni ya NNDA mbola kwa mbola usenyo na kimako kwa kwanye nina miaka 83 niko na ngi mianzu nzo usia imewe no ni silikani ni atengi the kasianzu na itutwezwa kula kwitu nikinzo uite kala kwo na kunoga wayo nekiwa na tunathumwa na nyene nduye ngoma ona yunzo isu sieto ndu ikwenda nundu ninakomie nundu waya niwekiwe kuwetha nzo nibingwe wesi akila waya siuke ku nikana tusiethie silikali etwethie nayo vala maofisa mamuve wa kusovia na musi akithekani ma KWS maitula muti kwa kila kiuwetakana takwe makusungia kio cha NNDA kwa mituki ila ilite na wengi maitula muti kwa kwitha mateo sisi na muiku kila mawekoloni ma NND vinda kuthila ingi maofisa amendeka kwika sawiyani wo vala silikali na yoku islamu vyani uwa KWS jendeka ukwati ya kutungia NND wasio lama kwa takumana na mavithukia mana musi akithekani silikali ikewa penzu ikueba ona ile kopta shuka waite sene shukito sisia niki mateo swane kana mundu ali kilwani wele kwase watu ela yele akaibwa netha nu inzo ikaibwa kwasio plus kuma 2014 kuko biko mundi ngalamela yo ndenekia na fo munusu asia pekendo silikali ndiba netele chao nangaibwende maumi nzo ukisione chomeke kwa nange waleu nundu tajiku kwina nzambingi na yukala wibandite nekaiwane namona namone yathi kuma tupathane na nzo na namosi yakithekane ndilivotia Mutongo TV kuma Kiboko kaunti ya Makueni nyanita wa Ken Mulinge Nimubea Ken Mulinge na indi tuikwateka na silikali ni kuosa matambia nibiki ya utongia aimiasu ngalama nundu kwinanza nene na mei na wikwatio na matunda sumo mabandi tulambothio mwavanini tusiokethetie na Mauvoo mbenge.
thini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikoke we ni withito withino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengeana na Titot Hotel uteo wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni Waletema Road kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisimu kusena nambani noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Nino change musiaisia tuendeye na kumanithia atumia mandu isioni sia mwingi ni makule serikali nene kwisilamu sumi Dr. William Ruto na muvya usesei wanthini wiki walanio wa kumaiva maiwetakana nimethitwe maithethe serikali vanene na maikwata ituvi atumia amewetakana nimethitwe mustalini wambe kumina ngusanisio kati wa NND uya ula wailiteithi wa uitethwa ni makivu na ninimo ateo yuti ayo iyamana pala imena devi matonya kukilia miseyo Lina Musangi ena Mauvoa Ngai mairo na ula withito mutwe kwa ilungu ya miaka 12 utoini wa ikime wodini ya kiuso mwingia yolo ni waelesa kama imeka haka na ithito kwa tia mwanya indi vaindi vikwata kuma kwa serikali wakani wao kazi na ngomeni na nina miaka 12 nguthukuma utui ndi kaindo ndethekana ko ona kanini ngukula cha serikali ila ibo yutu yetu nasa kuye eke atui manani at least tuweze kwenda no mokwata kendo nondo mena family abaikendo makwata Mairo ni waelesa mama we alamedhe wa makweka isioni kwa kimo twikithia wa machifu na nini mola isi indi mwi wathela baithia wana ndivi makwata ni kenda kusovia misiyo tatho kumiala ingi ma serikali pangala yotakuma tu ine makwani alamedhe wa mamiunda makwani maitheka na netusube a area ndikese kulika ndwala ni kwanza leta ilete to report balaba ilete John Mwaniki nake ni wawetakana atui ni mamadho kumama we alama ingesione sianduane ukule musumbe William Ruto vikie na kulikile na kuikithia kanatho kumi aani maivua Atui na ithie atui atui mabinyia muno nondo uthukumi mwingi ni thire thukuma nondo ni thire nangana report kuma via ni on the national kuma yulu kuma kundi mpaka yulu na tuikwata kindu thukuma mana
na nitukulia rais witu ulona atumbikie nthi ya Kenya atutiche nundu iria tuipa kindu thukumamana nitu walanioni wa president wa bottom up yuatui aani mamwenda musumbi uko kunikila maundu mo na muno kavinda ni kagarama ya meikalile iyulu muno chana chitu nituthomithia chana chitu nundu tuvinyikite na tuikunthi na paiki tukwata katika serikali itu ya Kenya yuko utu kula cha serikali ya Kenya ila inakwatie ila tumbikire Kenya uyu president ila ipo Ruto atutejeje kwa mubiani utu wa wotu inundu iji twina mathina muno ndu tuthukuma serikali mana na mundu ni walo kwata yuti yake ilo anoyo kwithia ni webika tutala andu na kukuna nyomba visa na head household tumu kuna visa na haiki ndu ithi atu itwakwata itakwanyeta mutu ingi kino nakwata na nakwatie wacho muno ona na igi ngutema makaa bandu na makaasu na kanamo tiare makaasu monthe manangiwe na mana ipakuvingu ni amengwele monthe manangiwe byunya na nyenocha na di bandu pangi nthukuma yu serikali yetu ketha ne patonyeka ikatunenga yo kendo at least otondo kunenge KPR with no sawa Guripotia Vilingi wa Mauvoo kuma kiuso mwingia yolo kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Na kuongenikana kimansio cha maundu ma uiti cha Kenyatta nikikwatie mutambo wa matukwa wa kuita uwau wa kanza ulo uikwatiwa kuwalangalama ya uiti wa kanza na kuwete uniko kwa misi mingi vaandhi ya Kenya mutambo na ulani wa lato milioni maana thandatu na miongo mwonza na itano kwa isitwa Simon Knife ni wa kukunikila na kumanya mondu ena wimbu vate kusurahisya uthenzi na vala aidhoja mutambo umwene kivila wa bodi ya hospitali wa kimansio Profesa Oliver Mogenda wawetakana Kenya meithiwa maikwata uiti kwa kimanza cha ngili manaratu ila itonya kuongamiwa ni kinandu cha NHIF kwa ala meungu wacho. Caleb Chalo nukueleza. Kimanza cha silingi milioni maana thandatu na miongo mwonza na itano ni chotho wa masini enumba ya kuitwa wa kanza na ila sivitali wake mzicho cha yulu cha Kenyatta University kana wendegwa Kenyatta University National Hospital ya kwata mutambo wa kukitowa uyo muisyo uwona ngalama kuuita wa kanza ni uvo museo kwa wawalama kwatekanite na uo nundu uwetekana kana kielelo kinene cha kuthowa ni kuolanga nevinene ila wauma kanza maive ya makiitwa akithocha mutambo usundhini wa sivitali uu Mungami kana mwene kivila wa bodi ya kungamia sivitali Profesa Oliver Mogenda ni wawetakana ndivinzao ya kuitwa na masini enu ni silingi ngilimana 350 na ili itoma kungamiwa ni NHIF ikilikana kana awa wingi makanza ni moloka wa kuthi ona India kuitwa na makiva mamilioni mambesa. These investments, including the acquisition of the cyber knife that we have received today, continue to provide much needed relief to many patients who are seeking these services in far countries in Asia and Europe. And in these countries, Asia and Europe, for example, the cost of treatment is between 1.5 million and 2 million. And in India, it's between 2 million and 5 million. By the time you add the cost of accommodation and travel to those countries, the cost usually comes to about 5 million. As we celebrate having the cyber knife in Kenya, we note that Kenyans seeking treatment using this machine need not travel abroad anymore, and hence shall save immensely on the costs and provide patients with ease of access to family support during their treatment. Mutambo uno ulowesekania ta cyber knife ino toni wa kumanda na kuita mawimbu makanza mwene na alamesekania ta tuma vate kwiko uthinzi wa mwe wa mundu ndi ya Kenya niyo yakeli kwitha na mutambo uitina wa nthi ya Misiri vaile mbetane ya Afrika kwamba kwa masini eno sivitali ni kwikwa siuma thandatu matakitali ala makatumia masini eno ni atatu na kwa oyu ni maende na ukwata mavundi sima kutumia masini eno kuya nthi ya Amerika na vala masini na thoiwe. Given that it is the most advanced form of radiotherapy available worldwide, the installation process is expected to take about 6 weeks as advised by the manufacturer. As we have said before, this machine is only second in Africa, the first one being in Egypt, and even in Egypt, it was installed about 7 months ago.
The CyberKnife has the capacity of 20 patients per day. I challenge the management to ensure that we scale up until full capacity of the equipment is realized. Allow me to note that KUT-RRH is keen on promoting universal health coverage to support the government agenda for health. Professor Oliver Mugenda nukwenda kana yini tambie nene kwa nthi ya Kenya ikunite kwikithia kana uiti no avikia mwene nthi wa kawaida. The hospital has carefully costed the services to ensure that it is affordable to Kenyans, but at the same time ensuring sustainable operationalization of the facility. The cost of treatment will be about 350,000. It's about 350,000 compared to more than 1-3 million outside the country. Yes. Caleb Chalo, Tongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na indi isu ni kanani mutambo wa kutethesia Kenya na uniko munene itana kwitha aingi momana ngalama yeyolo ya kuitwa wa kanza. Na indi nitungia muvyano ndu wa kwithiwa wakwatia na itondini wa Vilingi wa Mauvoo. Tukwendea kwithiwa na weekend itha yenda saitina wa minisa muvyani wa maunumandi ni Dr. Fred Matiang'i kwithatangasa wa kwambililia matuku 10 mwaini wa 10 kwithiwa muthenya wa kuthiumuia wia nundu wa kutania muthenya wa kithio kana utamanduni. Tukwendea kwithiwa na weekend zio na kuyo cha kwa ila nyenito wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwalela Mauvoo kwanzia ya meko tiwanesa.